mpagaze hano ngomba gushimira Imana ko Satani yamaramaye narongewe iminsi yo kubaho ngiyo nguyahera ababizi barabizi ariko ntibyari byoroshe naranyereye muri dushe ndatemba inshuro zibiri uko nibyukiranya ngo ntambuke nkumva ikintu kinterura kikankubita hasi ariko ndashima Imana ko mpagaze hano nkiri muzima ntibyari byoroshe harageze aho n'ijwi rigenda umwungera mpamagaye ndabona ko ariko arampamagara ariko ntibyakunda ko nitaba telefone ndashobora gushika kwa muganga baramvura basanze mu mugongo hariyo icyatiriganye basanga no mu ivi kanatiriganye ariko ndashima Imana ko kubw'amasengesho y'ababyeyi bacu umwungere wacu n'abasenzi batandukanye ba hano barambaye hafi baransengera ngo nukira abambaye hafi abamfashe mu mugongo bimwe bivuye ku mutima Imana ibakorera icyo umutima wabo wifuza nongeye gushimira Imana ko umwana wanje akiri muzima ejo barampamagaye nijoro barambwira ngo umwana ariko arabira urufuro mu kanwa ndababwira ngo ntacaba nimumpe telefone mumushire ku gutwi ndasenga telefone bayisize ku matwi wiwe ndasenga ariko ndashima Imana ko bongeye kuntelefona mu masaha 3 bambwira ko umwana abaye muzima ko ibana nanje kandi nkashimira Imana ko banarabaye mishengero rya repentance mishengero rya repentance arahomba cyane kandi yarahombye cyane hari impamvu ndabivuze uko kuko jewe naba muri bishengero mba narazimanganye kera nibaza ko banarapfuye kera n'umwungera arabizi ngo intambara nyinshi byo mu byo butandukanye ariko Imana ikamba hafi Yesu nashimwe maramajije Satani n'ibikorwa byayo kandi n'ubu ndatangaje Satani ko atarubasha mfise ko n'umuryango wanjye Amen. Yesu nashimwe kandi jewe mpagaze ngaha n'umushitsi kandi ubwo ndi umushitsi cyane ryo munsi wa mbere ninjira muri ino shengero naci rya mbere riziba ivuye mu bitaro umuganga yanyakiriye ukuri Imana imwongera umugisha yabwiye umuntu aje kuri serivisi yararimo muri ico kibanza aca amubwira ati umuntu ndapinga ndumufatire neza afite ibizunguzungu byinshi kandi ararembye cyane muri uwo mwanya nta muntu twari turi kumwe bashobore kujya kunzanira ijya fishe y'ibitaro ariko uwo mwanya je ndavuga ati Imana nukuri wenyine n'abari buhaba je nta bitaro nkeneye kwinjira nari ndende cyane gushika naho nunama ibizunguzungu bikafatananiye cyane ndafise umutoyi wanje asengera ngaha acambwira ati mama do tugende kuri repentance uwo munsi barasenga ku mugoroba aramubwira ati jewe Imana yiwanje Imana iranzi kandi ngishika ngaha nzanakunda ko mpaguruka kandi nzanakunda yuko novuga ngo nakomera amashaho nicaye mugabo ikintu Imana yankoreye maze gushika ngaha nari ifise ikintu kiri hafi y'izosi cyari cicaye wamengo n'uruma biseko achangira n'umugongo njya cyane amasengesho arahera kandi ibintu biko nakirasize muri no mwaka wa 2020 ko nabwira ibyo mu mwaka wa 2022 ashatse kugaragaza umubiri ngaha muri kino kibanza yicara aragera umwanya wo kuvuga ati abagwayi arabegere muri kiriya kibanza abakozi b'Imana basengera abari umwarimu yarasengeye n'ukuri nanga kubabesheje na kwenga atari ikintu bihenze nagora umugozi wari ufite kwaho kubera buri umushitsi nakuze shije nanjye ngira rwanda umugozi w'Imana imwongera amafuta umwe kuramba
umwe kubohora abantu benshi cyane Amen. abantu benshi cyane kubera ari ngo nyinshi ziboshwe ukuri Imana imwongere umugisha ego Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe ahantu hari Imana bene data uhara abantu bashobora kuba ntabwo ntamenya imbaraga ziri ngaha muri iki cyane hari umuntu yampamagaye muri iyo minsi iheze ari ruguru Makebuko amaze kumpamagara arambwira ati jewe yamara afise ikibazo sinarumvise ko musengera abantu bagakira ndamubwira ati ukwizera ni kukiza ni wizera urabona igitangaza ambwira ati mfise umwana ngaha yazanwe n'umuntu rwavyimbye namaze kugenda kubaganga bambwira ati nukurubaga ati mugabo bambwira ati mbere yo kurubaga ni ibintu bibiri ni ugupfa canke gukira hama umumama amaze kuntelefona ndamusengera maze kumusengera uwo mwana hama bukeye agomba aje kuyande kumubaga baze kubaga uwo mwana aca vyuka asanga uwo mwana cose cagiye cijanye fatwa n'amaso bene data ahantu hari Imana amaze gufatwa n'amaso ndamusengera arambwira ati kuko utanga kumusengera byashiye biza kumbarira ngo wowe ngo inama ufise nuko tubona kumwe ngo ufise indi nama zidasanzwe ibi bimubwira kumutagabiza n'isanduku ni ukuri bene data ahantu hari Imana bimaze kumubwira amajambo menshi ndamubwira ati none bikubwira gute arambwira ati n'ibintu nabonye bidasanzwe ushobora kumutagabiza mwambwira ati wowe uwo gupfa ndimba akazi kwikagendesha ati n'uwo gupfa uzobaho rero ndabwira umugabo wiwe ari ni Bujumbura tubivuga ati amara madamu afise ikibazo birasaba ko umanuka narambwira ati none je kataburyo bisabwa ati tukurondere afumashiki wanje wa mudamu ico biramubwira ngo twabonye inama muri kirabere Bujumbura uba ko boko mu kumanuka ni Bujumbura kandi umukozi w'Imana mugomba kutujana ko afise imbaraga nyinshi ngo turabona twosha tutanguye gusha tutaranashikaye ati rero turabona tutarokoka ati jana na babiri turabizo mbaraga afise ati batatu twege tumvise ko baturapfuyemo aramanuka ageze no mu mama arabimbarira navuga ati kuge tujane kwa Mwungere bantu bene data ahantu hari Imana cyane ibitangaza Imana ikakora aba bene mama batari bakizwe bamaze kumva ivyo bintu ubu barakijijwe babatijwe kwa gatandatu yakora ubene babatijwe rero ndashimye cyane ku bintu Imana iri yakora n'ibitangaza iri kirabereka abantu bataratahura kumva n'abandi batarize igitangaza kiraga Uwo muntu yarajava mu ntare yaragwaye yarajava he yavuye mu ntara ya Makebuko kandi twavugana muri Makebuko sawa yamara igihe kiri ngaha Mwungere aramubwira ati ibintu bikubashe n'ibintu amakuru mu nyuma arambwira ati burya mama yari umupfumu ati kuri ari umupfumu rero ati jewe byaza bikambwita bikangira ati sinzobwire n'umugambire kugira ivyo byose twabiyaga kuri telefone yarakize ni muzima ubu ari nguru Mwungere aramubwira ati mara iminsi ngaho muri Drivase kuva mu iyi minsi asharaduga ubu arakomeye ni muzima Imana Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. nanjye mpagaze nashima Imana narahuye n'ibibazo kuva kuri Noweli ndagira ibibazo bikomeye cyane ariko ndavuga ngo n'ukuri dufise pastor gusengera mwiza cyane pastor Inyuma muravyumva Imana iguhezagire cyane duze cyane nyuma babyumvi Imana iguhezagire cyane Amen ahantu nahabonye Imana naragize ibibazo kuva kuri Noweli ndagira ibibazo bikomeye cyane tugiye kudandaza wakadutwara nkafungwa nagiye muri beseri ukwezi ndavuga Imana ibizira mbere cyagenda mu nyubako ndiyubakira aho sinagira umutahe sinabona inzira ndatangira utwara baransengera nikugira abasengera Imana ibahezagire ukwezi kwa mbere kurahera narariye inzu ukwa kabiri kujamo narariye inzu sinabona inzira kurya rero nicara ngaho ndabihereza Imana ariko nkaza ndaza ngaho nkasenga niho rero ijambo ry'Imana n'ukuri rirafasha twarafashe Bibiliya turasenga hari abantu twasinya avuga ngo imiguzi ari ntabwo ishobora kuburanirwa no gusonza ngo ariko ibizigi ihoraho ntibazigeraho niciza bazigira uhoraho niwankorera ico nagusabye ngo nzohagarara imbere y'abakubaha ngo ndagushime
ukuri nabonye Imana bene data sinabona inzira buri muhungu wanje acara telefone se wiwe telefone asangira atsimije telefone abene wabo bari hanze ba papa wiwe bari hanze batoya biwe arababaza ati none yonze umenye hangahe turababwira amafaranga turiha n'ukuri baravuga ati tugiye kurungika umuntu ari hiyo nzu bakwije umwanya ati mubahehe turababwira ibarabara baravuga ati tugiye kurungika umuntu ari hariho amafaranga y'inzu n'ukuri bene data nabonye Imana turakiye umugisha w'Imana amen abana bawe n'abandi cyane n'abandi n'abishengero n'ukuri nabonye Imana sinabona inzira y'ayo mafaranga narabona ko ari make ariko nabona ko ari menshi ariko ku Mana ni ari make amafaranga y'amezi atatu yose ntiyari dukomera amashyi umwami wacu Yesu yakoze amen amashimwe se intare ariko bwa mbere bagasaba imbabazi abakozi b'Imana basengeye batari bwambone gushinga intare Imana yamboreye bambabariye twebwe iyo tugusengeye gushinga intahe ni inyungu yawe kandi no gushinga intahe no gushinga Imana ni inyungu yawe ubivuze twebwe ntacyo bitwungura utanabivuze ntacyo bituhombye ahubwo wewe ni wowe uri kurahombya ubwami bw'Imana kubera utavuze icyo Imana yagukoreye rero Imana ikugire neza Imana niyagukorera ikintu ntukivuge ni wowe uhomba ugahombya n'ubwami bw'Imana kubera Imana iriko irakora ibikorwa mugabo ntuvuge ivyo iriko irakora aho rero n'ubu uri kuramamaza ubutumwa Imana iharura kwica kuri wewe Imana izira kubabarira wewe ikorera ikintu ntuvuge icyo Imana yakoze kandi Imana bigomba ko abantu batahura ivyo yakoze ko ari ikintu gukorera wewe hari uwundi muntu akiri hano yacitse intege hanyuma yumva ivyo Imana yakoze bikamwambika inkomezi nawe akavuga ngo yabanye na naka nanjye izobana naje kandi izina ry'Imana ritacihabwa icubahiro rero Imana igukorera ikintu utegerezwa kubivuga kubw'inyungu y'Imana sawa twakubabariye mpamvu nashatse gusaba imbabazi nasabye imbabazi kugira ngo ndayishime ariko mwambabariye twaziguha ariko kandi nanjye ntibyankureko kuko inyuma y'uko bansengera mvuye mu bitaro sinashobora kugendagenda nasubiye kwiga kugendagenda kugira ngo umwana agira neza niyo mpamvu ntashoboye kuza gushima intare ndashima Imana yo mw'ijuru rero zifite ubuzima ubundi ubuzima bwari bwagiye byari byaheze futi ariko kubera Imana yanjye pamutase yasubiye kubaho nashimiye n'umwungere wacu umubyeyi mwiza cyane umubyeyi w'abantu bato umubyeyi w'abantu bakuru nukuri aratwitaho aratwitwararika Imana imwezagire cyane ntaryama ntasinzira ntanasaha kuryama ntafungura kubera twebwe Yesu amwezagire cyane ndashimiye n'umufasha wiwe amwemerera isaha yose umuhamagariye niyo kwitabira Yesu amwezagire cyane ndabasabira imigisha yo ku isi kandi tubahe n'icyerekezo cyiza n'umuryango wabo ndashimiye kandi Epantase amadepartema yose yaransengeye yongerangeraho arandaba Yesu abayizagire cyane ndashimira uwabivyerekwa ya amisolideri amisolideri anshyizeko cyane barangavye bandavye mu byo fatika nkuko bari babiteguye bongera baranshikako n'amaguru barangaba Imana mw'ijuru bayizagire cyane kubera ku bavyeyi ku bamama abapapa ubaruka nta muntu umwe atandavye Yesu amwezagire cyane ndakunda Repentance nkaza muri Repentance nta mahoro narifise ariko ndasenga Imana gusenga nari narahevye ariko ndavuga nti siyo nyishu ndasenga Imana akamana mbabare kwa ntakijya gusenga ariko ndashaka eglise nzotumberamo amakaro amahoro y'umutima Yesu amwezagire cyane ndasenga hanyuma ica ku muntu tora dusenga muri katolika turirimbana acavuga ati hewe ati ntabishasha urumva ababizi bacabimenye niwapi ntabishasha hanyuma ati uzotumbere mu ijabe umupasiteri yitwa Joseph Duwimana ati uzoharonkera amahoro kandi uzoronka n'inyishu ati kandi bikunze uzoca ugomba guhira twari bara muri katolika amatandazare cinjira
numva amahoro nta nifise ndayarose. Jewe rero umurwayi bwanjye mfashwe zishobora kuvuga na telefone ishobora gukoresha. Ndashima umuvyeyi Rangwide nahaguruke murara afite urukundo rutagira uko rungana. Niwe ntwara muri famiye isigaye wanje. Yeza kumakomeza cyane. Iyo ngwaye marayika wa Pampasi akakurya. Jesi mba nkivuga na telefone sintora mugabo telefone ifite umugade marante. Yagiye mu telefone. Arahamagara cyane itabati uri Sofia reka. Mutoya wiwe ati none bimeze gute? Ati aragwara mu bitaro araremvye. Haleluya. Amen. Acarantabariza rero cyo sinashobora kuvuga, acarantabariza arabwira dukorana ibikorwa by'Imana, arabwira n'umwungere wacu barasengera, hama Imana irakora gusegure kandi nakimaze igihe cy'ukwezi kose. Yesu ameze neza cyane. Umure meze neza, nguwe neza, Yesu ameze neza. Ndashimira cyane uburongozi bw'abamama. Haleluya. Mwishime cyane. Barakorera igikorwa abavukanye batomorera, barakorera igikorwa ababyeyi banje batomorera. Imana yo mw'ijuru ibahezagire kandi izoba iherezo ryiza. Haleluya. Ndashima kandi Imana zigamiye ikibondo cyane nasakabije uruhinja muhira. Umukozi aragerageza kugira ngo mute yasiga amugaraje mu nzu akigira umwana akazorira ababanyi baje kumuraba bagasanga yamugaranye bakabura aho baca. Ariko kubw'umubanyi wanjye mwiza asenga yaca aba hafi akabimarira byaramubimarira cyabwiye umutwe wanjye umwana wimubwira kugira ngo aserese hanyuma abarwayi babangaranya. Ndashimira Imana rero ko umwana yamurinze hanyuma afata ingingo yo kumuta ngo atunge ruguru. Ibyo byose barabimenya muga kuvuga marayika wa Pampasi umwana yarabayeho umukozi arisubiraho akati nabireze kuduka. Yesu amezagire cyane. Haleluya. Banga muri Eglise Pampasi ubuntu bw'Imana kandi ni byiza cyane. Hanyuma habamagara kuja muri famiye kuko umwana atekubera ari muri famiye kuko nari narakora ibikorwa by'Imana. Hanyuma ndashimira famiye yanjye ya gatatu Zongoro nabo barandanye cyane. Umutabanje arangwanje araruha baraza ndetse navuga bakicara ngaho bakandabika ngaho bakamwiriza kuba bayaruha cyane. Imana yo mw'ijuru yamezagire cyane. Hama ndafite nk'icyo mwibanga Imana yangiriye neza. Yesu ahabwe icyubahiro. Abumvise intahe zanjye zibafashe zibakomeze. Amen. Ndemeza ko Sofia yari yapfuye naje kandi Rangwide yasaga umugisha cyane. Amakuru ya Sofia sinari kuyamenya mugo nagumye ndabwirwa na Sofia n'umukuru w'abamama. Wabonye uri hano utari muri famiye utari kurakorera Imana Umutukwa kwa familia umugombe akomeye cyane. tumepata hasara kubwa sana. Ndazi ko Sofia mubakiriho Imana yamusize hano Ni Mungu amemleta muri shengero katika hii kanisa. ariko kandi muhano gukora ibikorwa by'Imana. Mungu kufanya huduma za Mungu. Ndabizi neza umunota wa nyuma Kwa dakika ya mwisho namutumye ko nilimtuma akuje asa n'uwapfuye kama vile ameshakufa no kuza hano bidakunda. na kuja hapa haikuwezekana. Baramuzana Wakamleta, ageze hano ngirirwa amahirwe senga Imana. kufika pale nikakuwa na uheri kuomba Mungu. Imana ibishurira ibintu bigomba kumwica Mungu akanifunulia yale anataka kandi kumuona ubuzima bwiwe bwari bwagiye na maisha yake alikuwa amesha kwisha, kandi uwo mwanya yariko na muda huo alikuwa nta n'uburyo yari afise bw'amafaranga. hakuwa na kitu cha pesa. Ako twagwanye intambara zose kugira amafaranga Kana aboneke. vita yote pesa zipatikane. Dusaba abantu amafaranga Tukaomba turagurana mu mpande tukaomba zose madeni amafaranga ashika ku bihumbi majana kama pesa ariko Imana iramutabara. Uwo mwanya yarakize. Ibyatumye turwana intambara zikomeye Tupiganie vita hiyo. iyo ufise umumaro mu gikorwa Kama cy'Imana wewe ni wa samani katika huduma za Mungu, Imana arishobora kuguheba. Mungu hawezi kukuacha. N'abakozi b'Imana Na ntibaguheba. watumishi wa Mungu hawezi Hari kukuacha. icuba waramaze Wewe mw'ijuru, umekuwa wa hari mafaka. icuba waramaze mu buntu bw'Imana. Umekuwa faka katika Imana nayo irahaguruka Mungu pia na
igakoresha ibiti n'amabuye anatumia cyo gituma bumvise yagumye ashimira amafamiye imigwi kanaka ari umuntu aza hano pana mtu anakuja kumenyekana ntamenyekana na sijulikani hapa twarasizeho n'inzira zose tumeshaweka njia zote ile amenyekana mu bikorwa no mu ishengero aonekane amejulikana ariko kuva tumanya w'amafamiye abantu bakaca biga lakini tukiambia mafamilia waje tumanya ibikorwa kanaka abantu bakaca biga sema mfanye kazi fulani uko nyine ubona Imana yasizeho inzira hivyo hivyo Mungu ameweka njia kugira ngo uyikorere ntubitaho ili utumikie Mungu Imana itazokwitwararika nawe na Mungu atashughulikia mu mambo bihe by'intambara ugezemo katika nyakati za vita. niba Imana yasizeho iki gikorwa Ikiwa Mungu ameweka kibe mugikoreremo ingia ndani utukane si inyungu y'umuntu n'umwe ari hano na si faida ni inyungu y'iwawe ni faida kwako. Yesu abahezagire cyane Yesu awabariki. turakwinginga kugira ngo wumve icyo Imana ivuga Tunakubembeleza usikie Mungu wakoze n'Imana kandi ugisohotse nashimye muri envelope mugabo umuntu ntibihagije umarumva ijwi ringoye kubivuga kumbure nk'iyo ntabuze ngo bigomba gufasha manshimye cyane jewe kwezi guhera tariki 29 Imana muri itangaza sikuvuga ko indi bisi Imana itangura ko itangaza muri yakora ngabo nkashima ariko itangaza Imana yakoze byatumye numva no byamamaza kuvuga uwo yose bamubwira ndabitangaza kuri stati benshi barambaza tutagenze gute ndabasigurira manshimye Mana muri itangaza niba igiye ibintu muri taxi nibabwisa ko muri taxi nta muzi mu taxi men ntazi adresse yiwe ntazi izina ntazi plaque yiwe n'ikintu kimwe na muziko ndavyibagira aragenda ndashika iyo tuja hanyuma nawe aragenda maze gupanga ibintu byose sanga isakoshi yonje ntayirinde arimo amatelefone yose n'ibindi byinshi biri muri sakoshi muravyumva hanyuma twibaza mbega dukora iki ntitumuzi mugane nzona gukuye kuri parking ndavuga mugabo ivyo ntibihagije ko sitamuzi izina ubundi nobaza ngo ninde hanyuma turimo turagenda twashije dufite taxi muri muronde ariko tutaburiye tumukura nyene ari neza kuvuga tereka dufite kugenda kugira ngo twimare n'uzeri hanyuma tugiye tugomba dutelefona ku telefone yanje gumisona dutelefona ku telefone yanje gumisona twagira izigiro ko igisona ushobora kubitora hanyuma ubundi mwanya turamutura telefona ikirasona abugaba cyarakupa turavuga ati biragiye nta kundi biraheze hanyuma maze kupa kumbe we yagomba ku telefone azafata telefone yanje irekura mu isakoshi hanyuma acakoresha telefone yanje atara telefona uwo twari kumwe azamika ngo dashofe uri hehe ngo ninga umuhira nabazanye ibintu byanyu turakango twarizanye tukamubwira turi muri taxi nako turaje dusubira inyuma turaje umuntu ari toroje so turabona nta kibazo tadusubira inyuma dusanga yabizanye turatangaza ko turi umuntu arabaho umuntu asimene nk'uyu arabaho kweri Kristo kitwavyumva igereye kwibwira kabisa mugabo cyane bukarija jambo turimo muri mu mwaka wa 2024 iki kigo dufise yuko ari umwaka wo kugendera n'Imana no kugwizwa n'Imana ndavuga ni kumbe Imana yavyibutse yagombye gukuramo kuko wewe yavyibugiye mu mwaka wo kugwiza yaciye rero aho ko ikuramo ahubwo irabigwiza Imana ishimye cyane ndumva igitangaza kinene ubwenge bwanje ntangura kubibwira abantu hirya no hino ndanubwo n'uwo duhuye n'ubwire igitangaza Imana yakoze ko sinarinzi iyo cyoca sinabona inzira sinabona hirya no hino nabo bakutagira rese n'umuntu ibintu bari kutana bikwiye atangira ngo tukishikako atangira ngo ramba ibintu byawe witonde urayimisa ko sheko bikwiye n'amahera ndabafisa birakwiye ndamubwira nishope urakijwe mbere atangira ngo ukebuke naho ukijwe ukebuke byo kubiwane simoni cyo gukorera ndakwifurije ijuru ngo amen atangira ngo numvise ibintu byawe nto bigumana kandi itagisi kuva tukibana na mwebwe nta muntu umwe nta mukiriya n'umwe rigeze kwakira uko bose twagenda kubirondera turi muri taxi twariyumvira mbere nta mukiriya yaba yakiriye uwo akabikuramo shoferi ashobora kuba adafite umutima wo gutinya mugabo umukiriya yo kwakira akabikuramo kandi nta ruhare yaba abifisemo twiyumvira ivyo mugi byose bigatuma tugira kwa cyo kwirondera rero Imana yarakoze kwigitangaza yankoreye yagarukanye ibintu byanje dukomeye amashi